And then so me mo akwa Adom TV bedroom health tips eso na me share mo papa apo the way amadi atomo no mfedodo and also ntina emma doctors nya wo abeka ma me frɛ wo mo ba no ti me da se fasida kase no ma endpoint ma me adwumako na da romanti ene nei enya titu ani ntiru ene wo mudi nkomo wa pomudi mo nyame ayi Adom week yi mu nyina ene kofa by Dr. Duboaten na kasafa neuropathy ho achechire ma me ate ase ipedua na bibi twetwetwe no ne sa de na se wo nerves no ene ho ya to chima na ye hwede kofa sa nerve damage and I say neuropathy no edene ba dog ya nase medase pa nti de na kofa sa damage na ba medase for the sake of omo amantie na wotwe enro ane no achi nyina no nti no ye kire mu say nerves no eye honimdua no akwa awa na say ye electrical voice wo honimdua no ho eno na mani pa de se ni atenka eno no na boa ye nti nerves ni bi wo yitirim an na boa ye me kakai no ma wo de ni break down no ma kakai no wonte obi de bi wo nani ene ebeka say optic nerve no so wo de no anya adwuma yi a wo hu ade a obi ko wo hu ade na ni guso pa na ni fry eguso so wo hu no hwe na nani no obi hu kran so obi be hu ne black and white obi wa ne nerves na wo na so na break down ejo kasa break down no a o kasa je so tiem the cycle wi a o kasa wonte obi de wo ne ketrama so eno nti wonte taste obi so de wo ne hwenim ono so no se bi emma woka ade bon a wonte ade ehwamfo a ono so ente obi de wo ne to ase enye be kan say sciatic nerves say di pare say wo na ne to ase twetwe no na ne sisi ne ya bo so wo kwa na balance bo te se ne nase nyina ye dududu ne sisi etutum te se kuru obi so de no eye sympathetic and parasympathetic nerves and the control hunamdua ne nyina bo so obi wo ha bo se na ananse kyekye no ne ho hyehye no bibi ne nam ne hunamdua nim ne ho twetwetwetwe no obi wo ha bo se ne kon achi na chiri nkase ne sisi ne honam nyina ye ne ya obi wo hu se bibi ne nam ne honam obi wo nya muscle pulse obi honam ba bi timi wo so ne nyina ana obi wo ha bo se ne nsem keka no ana ne honamdua m keka no won nsem keka wo a enye sika na babenya eye nerves no na e break down yes obi wo wote air condition na wo so wote nerves no and the boy with temperature na sa no mani nyina it nerves in the control hunamdua ni nyina the function of the nerves no is so much enti enoma ya na say no pa no stress ese nerves pa okay so we are too stressful ebia wo we ye da okay kana mani nyina bom traffic bia bebom ana wanya ba mane bi bon se honam hyehyew etoa so a e be break down on nerves no ensanom etete nerves one time and nti na bo so mo nom sapa no obi wo abon se wo so ade mu a pen kora so wo san ne signature da bia wo san ti wono an signature da bia wo san no wati nti okop bank so ku iska just wo tom print enso no wo ye krache ya de esa sen nerves pa ye diabetes so sugar e bro so a ene so sen nerves pa enti bibi o ebeka no say hyperglycemia o sugar level no koso bebire no na ekin e nerves no so wemu nyina no obi was autoimmune deficiency diseases okay bibi ti say rheumatism arthritis na sa na mani nyina no etimi wikin say ni pada say ni wo nerves no enti wemu nyina no e ya ade a etimi say ade e beka no say nerves e kofa bibi e fe ne say neuropathy e ba be so ye wuni pada say ni ya wutie no endpoint homeopathic clinic ye wo branches ni bebre obi okuma say takrade techiman Accra ye wo spinter social signboard tema ye committee 22 ye obi wo branches bibi yade bi ha ubia ye gusu ye free prostate scanning ene ye gusu a ye bibi e fe say awo anase fertility scanning ye ni free yade bi ha ubia frɛ endpoint ni eni nkomo number ni ye 0244 anopa yi frɛ ni eni nkomo 0244 86 70 68 0244 86 7068 Dr. Duboaten now telling kind of friend is CAA na wojina so twen na for wachecho ni ememu ne condition bia wonti ase obebo watch na sabe ya saka ya ho 5 minutes na yentoa neuropathy nkomo ya na wotwe mu ya ne Dr. Duboaten ashase no medi afia amankwa tamaklo yada say ya mwakwa bebie me Adom TV bedroom na uguso no health tips no Yamisha so jebre na uhwebie Yamisha papa pa onsa yanche ochena so brekro no aka ye ho na yentoa so endpoint homeopathic clinic one mother woman ti ene edisa enkomoyi esro mema no ntumi kanko ko check prostate ni sisi why
scan ne de onyo hwe labs no bam de obaji will be stroke nso point ebo no homodin e wo ho pa mia nka se nura ba ko amede mani hu ye no eye me ya papa brante mono nanso oko point no difference abam ti am hoping say nyame ya domo a be bosome ntamu die na tese asa abagina ne na so den ti misro so yare nko ade yenko point homeopathic clinic yenko je yare sa free ho number no ni 0244 867068 0244 6870 867068 na wone Dr. Oduboaten edi enkomwe